kan compare zai tak tak zaren tuang le ming tan zo la te le Pu Lalduhoma'n the President Student Bar Council te Dr. Esther El Chang te and Principal le thok pui te Pu H Lalduhoma'n Vice President Student Bar Council te le Professor Walco McColney kan Principal hui te ani nen hian in annalai kan nia black belt ve kan nia Hmar also took in, I think we can in na min tluk lo deu ka ke so double black belt kan ya 7 dan kan ni boka so na son kala u shat ani chu kan special invitee te zirlai du tak tak te le em hona tanga ho tling taka zir chuak te zawain chi bai ka buk chuwa lo man dom tu te song song kha ka lo pui chuwa le khathiam ho hi chu kongeng ki ma hian an man tlak kan tiang e kan in te lang e le khathiam thei chuang lo po tho seng an tho chak motor khalpon thiam bik ei zon na sang sanga lak tlak bik politics apon thabik jok vek le khathiam thei lo top hi chu politica po en te luan ni du lo khop ei zon na sang sanga le kathiam thei hi chu mi taima mi tumru tina nia kan lo tling thina lo mandong thei khop pa trisel na te le atrul dang zong zong pathian mal som na tin dong kha kalom pui tak meu chawani tin kan lo graduate tharte kalom pui chawa kan freshers te kalo welcome ve bok chuni nichina in hlasak Romin rel sakang cheti kha kan nam hla tan kan siam dona atun thla ni som ni panga hian session kan nei le dona chuta chuan resolution pulutin Romin rel sakang cheti hi kan nam hla tan kan pass dona tin asak huna pianga hian saringot lovin kan kut ding lampang hi kan thin lung zona etia da zel tur hian kan in cha ngal ani e kan nam hla kan sak rol piang hian etia ti zel kha shaturin kan in cha du bok ani le voina hian ngani 3 pillars of democracy ti vel in losing nin le luai ho kha soi ka tumlo punchep takara tukina karir walo lang angam tan ziak zon sota chu soi katum ani pakhana chuan in malam huntur in career ei soi pui chau kadu phota law graduate in hania enge in ti don attend to private in practice don ani attend to Mizoram hian Judicial service kan niya MPSC exam kal tlanga lu ania trentis ta chuan in lu tin karinga eta hian chance here tha khop maya in an lu phat akha civil judge le judicial magistrate first class in han ninga langa chuan in lo senior dewa khan civil judge le chief judicial magistrate in ni lenga then in an kaisan le khan additional district and session judge te then special judge pokso ale ND and PS acta te special judge kan neya then presiding judge sipat ni kan neya MSCT ale prevention of corruption acta hian boka then chairman district consumer court le boka High Court Registrar na omboka. This one district concession judge te in Nichawanga law secretary te point ni theidon ani. Chu in kalzel na tura hian in mabaka hian in ngeni challenges tam tak awma maro chu challenges anti hi ke chuan opportunities tia lam hi ka du zoka
so wang chuan opportunist tam tak in Hmar hian a awm and tinan judicial service ta te lo lu ta ula posting in han nei phat appointment in han don phat khan cheng noi khat vel hi chin an lo phot mai dona LLM in ni phei chuan cheng sing thum velin chu ai tam chuan i ngal don ani tin corporate lawyer ni na chance awma company lian te corporation lian khatianga khan corporate lawyer ni theina chance tam tak awm boka tin even on wa hian even office of legal affairs awma chung noya te pawh chuan law graduate tang hianin na mutur awm chho ani chu in career kalzel na tur in mabak ania amaro su nun kong dik inzo angai dona pathian thu in oi angai nga nu le pale ziti tu te thu in oi angai don ni a trenten son in thaka trenten son in pai chho mai chuan in thleng thui ho lovang tin kan lawyer te singa mina an pan bik te po anom deuh ni in alang ani chu rui reng mai an tiang chi te kan ni chuan kan professional kan lo tling don chuang lo chuwang chuan nun kong dik kong tluang in zo zel kha apoi mo don ani tin heta in zirlai in zo khan in zir zo ani mia lo in tran don so ani zir tur dang in amuak zel don so ni kai ni te po tiang din muna hian kan han dinga dona hian in zing cover tir atanga kamut thleng in kar hi zirna lirin ka khatani final exam beiturang chia tran reng angai ni zir tur thar tam tangama engtik lai poin kan thok to thleng hian zir lai kan ni don ani in thlada thei kan ni lova dan te hi amendment an sia man sia ma tin procedure te anti dang lama dan thar te act thar regulation thar guideline thar alo chua ka renga khang kha in update zel thei angai in practice huna chuan ain zir peilo chu ni thlau le don ani case law te in zir pe angai don tun mai president ang tenge lo om to ti te khadianga in zir reng kha angai dona dan le rai tam tak kan lo zir to sa ti dang lam kha aom zelani hei tun lai pe chuan reform legal reform kan kalpuina se me ma tun ma min thil sual atia poisa choi tir le lungin tla tan thlathum lungin tan tharuk lungin tan ti ang te kha ti bo vek kan tumani lungin tang kha ti tlem kan tumani kha ka chu a fai na zonga a hrim na kha ti sana thlathum lek lungin vatan ai chuanin poisa choi tir zo khatianga crime lian lutuk ni silo lungin hanin thlen tir thin te hian eta kan nuna akan kal zel tura thil thalo wa thlen theya chuwang chuan lungin tang ti tlem te kan tuma tiang khan dan le frai hi ein thak chho renga dan le frai ti kha lo chin chiaru dan le dun ti mia su Mizo tong ani lo ne dan le dun ti hi nang ni law graduate ho chuanin dan le frai ron ti ula kadua tin positive thinking nei turing kadu chawani thil reng hi a theilo na lam ni lovin a thei na lam thlir tur ei sarkara kan hanama mi ten an har san na te ron thlena department ranga chu a thop tu ten ta kla ka tangin chief secretary thlengin an lo examiner an lo study tianga hian kan engani attitudinal change si ngai le a sarkara po hian thil reng hi a har san na lam a theilo na lam ringot mai an rom sop chuanin a theilo ani mai ni ma se sira khan a theina lam hi om ve zelani
chu wang chuan thil reng reng hi a har sat na lampang a theilo na lampang ni lovin a thei na lampang positive thinking hi ron nei chho ulang kadu ani tin hei classmate lutzia hi tuna hian in la hren tak tak lovani arei tialanga in classmate te lutzia hi in hredon chau ani ei tuna po chief minister kan ni tir khan minon lom pui ma saber tu te chu a classmate te ni an lo kala thing pui te kan in hova tiang khan adin mun rang rang kan ding hloma a chen chu minon sar tu mani a classmate te na min sar kha ka du reng reng lo kanin ko dan tawang ngai khan kanin ko wa kanin po bi ke me ni tiang chuan na kina chuan in e jon na rang rang in lut dona in vakal le na tura thu nei tu kha in classmate thin te lo ni chuan thil ti kha osa me me bi ka chu wang chuan a rei tual nga classmate te an lu tuala kan le khazir lai kan ngei deuh te po kha an rei meu chuan kan classmate an ni chuan kan in ngai na em to thin ani chu in thiat reng kan du bok ani adol le chuan French sociologist Ming Thang tak mai Emile Durkheim chuan society mun dia chenani pakhat chu mechanical society tia mechanical society chu tun ma kan Mizo society ang kha ni maya tun ma chuan kan ei zon nai thu hun veka lo kan nei chewa tup chuan ei khama fe kong thu mun kan zon veka chuan kalpain kan koma kan ti tia hon konga kan kal tlang le diala rit pur deu te kan in choka kan ti tia kan nui bok boka ti chuan zana pa ho te an leng khoma nula te tlangwal te nan rima kan ei zon na kha ain thu huna wangin kan ti po kha arwal de thup mai ni kan mutbu wai nang tlang puya kan chome nang tlang puya kan in sakdan te kan thlam te poi nang tlang pui veka tu ma khan filor em kan omlo bunga te deu house deu khan ni maya chu po chu ti taka chung nung kha an ni chuang lem lo ba kan nung kha ai nang deu thup ani emi mechanical society a hi chuan kan chome te nang mai ani lo kan ti te nang ani mai lo kan mu mang te po he nang deu thup in karing ani adang le chu organic society ania chu ro chu a lo complicate ta lo complex ta me mani chu ta chuan kan lut to ni zo te hi kan ei zon na ai nang ta lo fur maya chung ko pakhat under the same roof am ngai te po attend education department te an mo thoka attend chu dor kai ten lo nia attend chu industry department ten lo thoka attend chu ko than rong bol tu ten ne attend chu politics ten lo kela chi sang khan chung ko pakhata po khani mimal ina ni ti da kan hun man dan kai nang talowa ti po rual thai tak tak to lo ni ma ni nin room te kan nei sanga kan bo dia ka chu tiang a chuan Mizo te kan lu ve to wangin khatiang mila kan ko sak thiam te kha lo ngai kan in adjust ve sel kha nga ya generation in kara generation gap lian pui am chuan kan value system te lo in thak boy ya a chezo ngai in thak phei chon po em ni chu tak chu tu lai kan zen ji kan han ti te po hian kan value system local zela hian akong dik lo kan zo palanga value system dik lo hin kan lu vak men ti te alom riwat mai ni phim khuranga ya chu wang chuan generation gap te hi aom lo thayang pera kan ti angaya tun lai khowela chuan global village kan cheng to a khowel pum kha kan in po thei vek to a AI era kan lut to a khatiang mil khan nakina na in an tho huna po in adjust thiam zel kha angai don ani ti chuan law minister kan in angin law department na tho dan kalphung tlang pui kan share le du chuwa kan law department hi Mizoram hian department major department kan ti pariat kan ya
chung zinga pakhat chu ania department dang chuan secretariat an neya directorate an nei le a district level a te tiang khan law department chuan in directorate kan nei velo ani eng da tan nge kan law department hian an tho sarkar kha legal advice an petrina legal opinion an petrina ni then assembly a minister frank in bill an put lu te subordinate legislation kan han tiang chi zong te law in an vet phat angai ni an lo en kan lo study vek angaya then memorandum of understanding memorandum of agreement kan han tiang chi zong kang te po kha law hian min vet sak vek angaya then cabinet hey kha to cabinet meeting kan nei thina tunaya kan nei le don na ya khata kan cabinet memorandum department sang na an lo bo sai kha law kal tlang le vek ani dan kalin kan cabinet ten ro an relang ti kha la oma chuwang chuan an lo en dik le veka tin para voice commente antia ta chuan thu boy la boya min pui turin advocate general kan neya chumin wai chuan government advocate kan neya public prosecutor kan neya assistant public prosecutor kan nei le a he ngo hi ko terminus vek an nia sarkar ding lai piang in arwat thin ani ti chuan tun tuma po khan kan an sarkar masarwat liran nia khang ho kha banna khan thelu gal thup maya ngoi ro lo la bang thri su kan la in pe lo mi lo la ngak ri ro lo la thok zui ro katia ti chuan enge mo chen an thok zuya ti chuan athar kan han ruat ta sarkar dang alo din le khan kang ho khan bang le vek nga athar an ruat le do ni hei hian that na lai ni ya that lo na lai ania sarkar ding lai support tu tur an ri ruang put pui tu tur kha atul em ani chuti rual in political appointment ani de ro awang khan khatia kanin ban let zel khan nge ni continuity kha om talawani so wang chuan in keima mi mal hi chuan ka ngai to mai maya ko termina sati reng hi athamani o sarkar ina recruitment ati dan pa ngai hian recruit taila regular post siam taila so churing tlang mai ilangin hetianga political appointment ang zonga kan kalva ki afu berem o ti te ka ngai tua avaya kan ti ani lo point a chan ve regular a chan ve ko terminus ang te point kalta sila athang em ti te kari ro chuan ka ngai tua mai maya khang te kha inlaron ni theina tur kha alo ni le ta then Supreme Court Standing Council te katiang kha lo om le public notary te hi law department in aruat ania then hey ngane compulsory marriage act kan nia 2007 kami noya khan nu pa in nei te chu anin register angaya chuta chuan registrar kha au mangai tani chu po chu law department in appoint book ani tuna hian sarkar in register kan nei taw chin hi nu pa tuak singli le sangruk le pasari kan nei me kani tuna hian human rights commission kan handin le nimina khan lak lu ani hei nga te po hian legal background nei kha poi mo le tani avaya ni lovin so tiang chuan law graduate ho hi chuan nge ni kal theina engineer nuai la kal zel theina tu ta kha aom chom zela tin legal service authority te kan neya mi ukil roi du si aroi na sum nei si lo ango kha sarkarin a thonin kan ukil te kan pe mi puin chutiang chuan sarkarin roman sakani tiam hriat theinan awareness campaign te po anti cheat tur ani tiang chuan mi harsa sumle pai nei lo te po kota
sarkar hian kan ukil te mangin athonin kan din sak trim ani khang song kha law department ina a khoi ania ka sang khan khang song kha in tan chance in hong ani attend to law in zir tak na nga entrepreneur lo tling deuh po in ni thut thei a thei tho then law background ya UPSC examination a ron chowa central service le all India service a lo lut engam zat kan nei boka trend to politician lo tling tak te po in la ron ni thei ron ani a trend to ko khan ruai tu thatak te po in la ron ni thei ga yang chuan in maba khi in hong hi zawe em mai ni ti chuan sarkar ukil kan lo ni chuan PPMO government advocate mo kan lo ni khan sarkar ka kan tran pui tur ani ta thu wai reng judgment siam ani tanga ni thum chungin judgment copy kha a department concern khang public prosecution torte khanin an petur tiani amaro chu hei hunai lo te chu kan han bu te po kan PP te kan APP te hian judgment alo chua ruala a copy department of PA etinga kan bo ju zelang ti na chang hello te po an lo om palani concrete example chu lunglei polytechnic a son ania sarkar ma sahun khani a judgment alo chuaka tichuan kan sarkar ukil khan a department ne na hei chuti khatian ye ti kha a hril lem lo ni turani sarkar po khan lo ngai tha ta akal ta veng ma ke ni kanan sarkara thiam lo kan lo chang sia anei tu pain kan building kha akal tamak ma kan boi ta ni isang kan lai pil le thengem time bar omem ti ta ka ngai tua kum ni nu kan na pil le ta nia boi thak zia chu to na hianin thiam lo kan chan pal hlawa kan choi tur kha kan deposit saran mai ni thiam kan chan ro son kan la le liang chom ta chu a huna khan lo ti man ni lang thaturania chu tiang ta chu la ron ni mai theya chu wang kha tiang huna khan arang thayang berin ni thum chungin a department concern khan in ria tirwan fa dai nor chaw ngai dona chu tiang case chu adang po awma mar chu ka soi to lo wang khang ka chu ke mani kan in mol pho te po ani thayani tin dan rim chu chang a hian Mizoram Adaptation of Laws Order 1987 kan nei ni India rama British hun lai dan an lo nei te kha adaptation of laws mangin India independent khan an adapt chota chuan chu kan ring tlanga chuan Mizoram state alone le khan the state of Mizoram Act 1986 noya khan dan chom chho theina tur kha kan neya ti chuan 1986 a state kan lo ni a Mizoram Adaptation of Laws Order 1987 akum le kan siam ngal ni ta chuan in Central Act ho hi kan rama enforce atana kan du ve ho kha kan lo lalut ve a kan lo apply ve ta amaro chu angai ti dang lam lova lo mang ve ngot tur kan ni lo he kan adaptation order hian khang dan repeal thein te ka kan nei ni amendment siam thein te modification siam thein te exceptional case siam thein te kan ram milin Central Act poni se Mizoram mila lo modify thein ka kan ni ya chuwang dan reng hi Central Act in chu ti chuan a soilom tia Central Act ringot in khir chuan he ta Mizoram in kan adapt dan in khir le silo chuan in rian na kha fam kim don mi alo ni chuan chuan Mizoram in khang Central Act ka eng angin nge kan lo lak chon ve ti ta kha rian angaya chung chu a practicala in ban chho zel ngai tu thil ania helai lo polesa in zirtir vek thei ani lo
til thar aum zela kan syllabus a khung vek thei anilo chung kan dan kan chom zinga poimo tak mai hi inzirtel tho chuan karinga BEFR hi kan soidu kan lu chilwa Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 Reitonia in lapiang lo kay po lapiang lo that's one reito khop mai Hedani British Sarkar siamania India Independent Khan Adaptation of Laws Order mangin kan adapt soba tichuan Mizoram hian kan mang ta zela ni kan adapt so ta zela ni Hedan hian engesoi Hedan hian ka section te te su ka soi lo manga Mizoram sunga native nilo aram le lung fa ni lo tan hian du lo lu thiang lo mani an lo lu don chuan inner line permit an ne ngaya inner line soi don ni la re lu to kanga inner line hi atira chuan kan chuk thalam ve na nia an lu ta kan chuk lak thina wang khan siam ni kan chuk thalam pang khan permit ne ngaya anu aram lo ral mo nga ta chuan sap ho khan vai ho an tam sia Bengali ten on sum dong amin chim ral mayang ten lo bangin he kanin rina inner line anon cross don reng khan phal ni tel lo lu hi phal talowa ILP kan ti kan nei ta ni tu sula nung renga ton tlang yan kan lamanga ILR noya inner line regulation noya ILP kan isu theita guna pechuan kan online to porter fill tak kan nei to ni overstay te po kan chuak zong thei to a chu kan nam him na kul ani khatian khan min lo ti lo sengin du ron lut ringot thei sang chuan reilo te a min chim ral mai don ani heng dan te hi aluem e ma kan hum mal anga ya maro chu he dan hi kan nei lom tia apong apuya namdang lo lut tur lo restraint vak tur khan ta lo ni with reasonable restraint man turani kan man dani a reasonable lo chuan kota min king thei kota min kin chuan min paisak dai thei ni chu wang chuan apong apuya hei mang tur kan ni lova dim te a mang tur kan ni hei tu na phei chuan kan ram a ming thata e ma India ram main lo khavel puma kan film te mania London a rain dance festival a Mizo film man chua ka juk tel pui mam lova December tha hianin Portugal an chua le don ani chu film travel pola classified ani ton Mizo te min muan cha kan ni tu na hianin amoi jong le ren tu kan thang ani alom me me tourist hi ale tam takin alo pungta railway connection te kan lo nei ta poka kalai ka ra khan hen kan ILP te po hi ron sut boy na chin na ya khanga khanin min mudu tu ten all sam taka anon lu thei atur walin kanin ven angaya chutiang chuan kan man angai ni hemi chung changa hian thil pakhat an cha du em kan nei chu chu dan kan fuihdan hi politician te inang lo thin ani ruling fuihdan le opposition fuihdan te ai nang lo tlat zelme asual thak ni o hi dan te chu fuihdan ai ang mai turnia ale lamin adan dangin non fuia mi puya confusion siama adik zone lo por thei lomin mi pui min chok boy thin ani helaya fuihdan na dan kan anti mai BEFR 1873 hemi noya inner line kan permit kan pek thei na dan po hi kan memorandum of understanding Mizoram accord kan ti mai kha accord ani lova hei hi hoilai ma accord tin in siang lova memorandum of agreement ni ya chu Mizoram Sarkar le India in sign po ni lova MNA party le India Sarkar in sign ania suta chuan MNA Pu Lalduhoma'n sign on behalf of Mizoram in sign lova
Mizoram ai a o bok lova. Mizoram ai o zo po ani lova ngin. MNF ai o in assign ani. Hei riat ring to. Kan Memorandum of Understanding kan ti fo Mizoram a kot ya kan soy tak mai hi. Mizoram le India in rem na ani lo. Mizoram a party pakhat le Home Ministry in rem na ani ti kha. Free langin. Aro pui te chiam lo em lo ani. Chu ta chuan inner line regulation chung chang ni zia ani ya. Emi chung chang an rei tak pulal de ngatele India sarkar anin mutiam lova anin kara in rem na siam tumin vo yang mo sat ke po kavak vel ani emi thila hian. Ta chuan na topa anin rem tak na chu inner line regulation hi India sarkar in ati danglam don emo ati bo don emo chuan Mizoram sarkar a ro nang tinain siya ani. Consult ani. Amaros kan Freud the trend kan soy do dan chu Mizoram sarkar rem tina lo chuan hei hiti danglam theni lo antia consult ka consent angin an interpret lui tlatani. Hey Mizo mi puitam tak min Freud bawa party pakhat pechon chu tiak chuan an langai tlatani. Adiksi lo bani. Kaka kan law student ho te hianin. Heti anga thu in chu amre rahin adik zok hi ron pholang thin ulang kadwa. Hemi hi Mizoram sarkar remtina tel lo chuan ti danglam nisu se ti kha pulal de ngate tranna niya atlang zo lo bani. Amar su ti danglam ani don chuan Mizoram sarkar a ronang ti in zia ani. Ron ti ani consult and consent anilo. This one Mizoram sarkar min ron nga ni china kasoyang khan unreasonable takin lo mang taila min ko ta te min king ta sela min paisak theya min paisak ma khan ai kan pai do ne ngaihnawm tin kan opinion anon la min ron do ne ni ta chuan e pai su po ti lang an pai du chuan an pai the tho chu kan din mundik tak ani khatianga thlen lo na tur khan Central Sarkar tele namdang laka kan che dan te po hi moi taka kanti angai kanti luat tuka kan nei sa kan chan thei ti ka rela. Then Article 371 Z hi ka soifia le du bok ani. Mizoram politician Z nga Adam Lai Z nga chuan Article 371 Z lo chua dan. At taka khoitu Z nga Adam omchun kalani. Mithiam tam takin ria inti tak takin ang siap China. Ngoro pudua kahela hianin pulal de ngale Home Minister in kara khanin ate kamle ivaronton ivar angay dani wala tengu anti ei po hi kalatong lo renga ria hianin tie maman siap vak zel mai apoi ka titak setan hi ante. Hemi kan special provision hi kan luta. Kha enrem na thuklung kha en ulang til dang zong khachu. Kha document khan atop faide uvek ani. Kha enrem na legally India constitutional law lut chu helai che hi ni. Chu wang chuan 371 Z khachu Kalai in rem na tutlunga zia ka ani sati alava India Constitution ka lu ania India sarkarin Constitution Amendment Bill aron puluta chu bill ngai tuana thu soi vele apas tu te zinga telve omchun kani an rangin MP te chuan India ram hua pin dan an siama emirate instead hua pin dan an siama ti chuan dan remiten an lo rilfia executive in a enforce ta hemi til 371 zia po hian til pakhat lo om chu India dan reng Mizoram state ani ma
Mizoram India Ramdan la lo te hua panga alo to sa chu huap lovang ti ni ti chuan an hanin rem do na pulal le te nan ngai tuan ngai thata lova local te antia kan han soi hova unenga trong kam taka vai ho hian phak an phakar sia ti ni country 71 ji hian dan thar Mizoram lo lu tur chia avera to sa aveng tlat lo maya retrospective effect anei tlat lo maya chu wang chuan India Ramdan Central Act Mizoram enforce taki eng tege kan thebok si lova kan ta na thalo te po mai thia chu wang chuan in eng tenge heng hi kan thria ngai atia ngoro chu ti chu katia Home Minister kawangwa Central Act Mizoram man mek lai list kabadilani chu puneng ate ka pe anin mithiam te an rona heng te chu Mizoram in kan mamo andi himale thalo lo himale apom ome antia Zuan Home Minister kawashil le an pom theye katia alom vetia akar le loka min ko le puneng ate Kamidan to sa ka chu Mizoram su zelanga kan mamo ten ya ala lawa poi kan tilawa kan pom amaro chu tun le voin le Mizoram state ani hun in kar hian ni engemaw zat thla te pola tadona chumi in kar chuan Central Act hi thiam takin kan rian manglo hian anron nolu tru manang ti hi ala omani hi pom thailo ti le ta ti chuan mintir le kawakal le kawasoya Home Minister chuan kan ti hau lowang chu tiangin tuna Central Act sa ba ki pakhat ma Mizoram state in ni ma in Mizoram kan introduce lowang ti khamin lo tiam ta chu trong kam mai ania an ring zo lo mai thei chuwa session line ni naktuk lama parliament statement isiam thengem inti don lo thu statement min siam sak thengem katia har le nem ka siam don dia ti chuan min siam saka ti chuan pudeng aten an pomta 371 g kan final tani chu tiang chuan ya achung te kan in fuihdan te po kha in anglo lo ma khalam pang ka chu lo chil tho lo me chuan six schedule ka soi le duani six schedule hi angting elo pian India independent khan India Ram constitution duang tu constituent assembly an ruatani so rambung sang anwaya subcommittee andin ta India Ram chuan in Sardar Vallabhbhai Patel chairman ania Dr. Ambedkar ten antroi oma heta Assam chuan Assam noya khan subcommittee andin vele thungani chung chuanin India Ramdan thartu hi entinga kan siamang ten mi pui ron na nei ta Mizoram po anron ron ta ni anron rona accredited leader somli le parukte na memorandum an thelu kha khami anron ron chan na chuni ta ni ta chuanin India dan puya han duang ta six schedule hi min siam sak ta Parliament an han chai khanin atlang lo te ani India Ram chuan dan pakhat kan mang turani enga tinge an ni ho khian dan ran an man bi kan dan ang hen mang ve mai turani hei chu constitution within constitution ani independent ram ang kluklai lo man ni do nan tia six schedule kan nei hi an du lo na sa ni ma se Dr. Ambedkar ten thei to an chua mithiam rolin nia khatilaya proceeding ka a debate constituent assembly proceeding ka in hai chuak thei vek in du chuan in nei thei vek ania lo khir te in hun ola Ambedkar te kan ta na lo lu zia engting nge soi king Mizo te ke ma sa na ta lo le upa te nuaya an oma
an manin in obdan thadeu an neya an legal system te chu khovela thaber atlinga pending ngam velava alang tlang boka America rama red Indian how legal system nen ain ang viava keni constitution kan legal system kan duante ai hian Mizo tena and customary law ki athada isokani khovela thaber polani so wang chuan an nu fualo administration apo la le upa ten ro an rel dan ki atha mani kan tluk lo ma zokani so wangin keini dan antana thil thar tongsan culture fran en kim ne nia keini dan helaya phai omtena kan man turang kan bar ve mai chuan an mang thiam lowang so wangin an pi pu atanga an lo in ro chun dan mangin an ni ki chu inom na sang an nei angaya six schedule kan pe kangai ni an tia tiang chuan six schedule hi lo piang ani six schedule hi a luem ani Meghalaya te chu state an lo ni khan six schedule ni na hi an chom vek ani autonomous district council an la nei vek ani an ram leilung chunga khuan thuan la nei vek ani cái này rồi chuang thì nó chang kan lo thebe lova ti chuan tu na hian district council pathum te chau so tribal area kan nei chunan tani adang zong zo hi tribal area ni tolo voi na hian non tribal area tribal kan cheng ani tribal scholarship te kan donga tribal reservation te kan donga income tax te min ola amaro chu tribal area kan om chawin income tax i all kan ni Delhi ate sarkar na kan thoka tribal kan le ni ring income tax kan pe tho tribal area ni lo wangin technically chuan tribal area kan ni to lo ni amaro chu the tribal the scheduled tribes order 1950 khan ke mani tribal amin la pom wangin tribal kan ni mia wa ke mani chu wangin reservation en kim kan la dong ta ni min ti boy khilo na kin zela kan buai ngem ti nang ni lo lam mi thiam ten in ngai to atan ka chop du in homework atan ka pedu chau ni municipal te kan han nei ta naglan chuan an nei du lo Meghalaya point an nei du lo amingin an neya in thanom ngai lon ti boy zel kaini su kan neya lung leya nei an rot te khan iti to lo fra mang lung lei thleng thleng hi chuan tu dia mà sẽ lúc này mi pui nan đủ thắt cái này chuan a boy tha khome politica chuan ting tlang pa hausa in second hand zip le silai le cha klat chuan dan the ni lo riu fiat the ni lo khat yang de ole khan municipal nei khan cha klat mai ni municipal kan ni chuan nam dang kha mayor poni thei corporator poni thei vek to rola kan pai thei to kan nam him lo ngal trading a non tribal du sak big na kan nei thei to lo re khat yang khane wa him lo ni kan traditional institution six schedule ya thaber ti ka soi thina amaro chu intellectual flame min support mi puin min support pui lawa chu wa chuan kan policy apo kan zuar ngam to lo ni amara chu huna local zelanga thangthar fing jok ten Mizoram hian autonomous district council reintroduce le hi indu huna om karin tuna poem political party zong zong hen consensus chu nei la reintroduce le kadu kan nam a him nan chung te chu six schedule chung chang ani a lu via wani hi tuna yan panchayati ras te kan soya panchayati ras kan ta na an siam ani lo re ne ei kan riat tu kan du duin kan zuk bang ve ngot thelo man ve kan du ni point assembly a kan MLA mun thuma thena mun nin an du chawin kan bang the ni kedi man tur zu village council min pe six schedule min pe ni tin kan mang ve du ni point aminga hian eng po kan puwa thai panchayati ti kherlo po kan du aminga kan mang thei with modification in kan mang thei
kan mang ve do ni chuan kan assembly a two third majority kan pass anga Mizo milin kan herrem te nga chumin wa kan mang chau tur ani vairama panchayati raj awmang angte kan ot lek lek mai heng te hi development a economic a sum le paya andong thani mai thei ma se kan nam ral na tur ani chuan a him chuang lo chung te su kan soidu ani ten tun laya crime thar lo chuak nen hian in update zel angaya cyber crime fake account tam tak lo pianga financial fraud atam ema malware attack phishing attack password attack man in the middle attack ransomware attack identity theft sextortion kha nakinay la mabak do na ninan practice chianga hey mi pakhat kaming puihdan Facebook account alone ya sex lampang kha atides mai ni saruak thalak le khatiang zong mai kha ania kan mingei nang sia kaming chia phawak mai ni kan han chuya na veng chu ka sei lo mai kan man suak ta thil sual tia kha ni ngai lo a ming na ni mia wa ke min ti min chia tum na po kha lo nei lo ba amaro chu kalon khia rang lo ni kan siam ne na ngai pol thai turin kalo ti pala tu na tang chuanin chiang da vin kalo ti to nge atita chuan kan film ta de chuan ni dan thil fia chung chang ka soi le du man deu khan CAA Citizenship Amendment Act lo chuaka kan in dial chiam mai ni party te FCAA lo chuak le a kan in dial sia le mai ni FCA Forest Conservation Act 1980 nge ni ta kha kan nei sa ni a akhir lu tuka Goda Vermanan Supreme Court min kinga chuta pe chuanin forest hi dictionary meaning a define turanin tile tangala thil sing rang chu forest ani tawek mai ni Sarkar in development kan khoi thei lo clearance angai se ta poisa choi ngek ka ngai ta akhir lu tuka development a kal thei lawa chu wang chuan central sarkar mang angin FCA hi men ang antia FCA amendment ano siam ta FCAA alo ni ta chu ke ni point kan lo mang ve ta kan mamoni kong te kan lai dua han jini la khotina chumia chuan ling road kan mamo ti ve kan clearance la ngai ve kan ta chu wang chuan kan chep lu tuka kong kan lai chuan le vung ina ti chet chinau mang development chuan man ani kan pek ve ngai aman chu amaro chu achelo thayang perakan in hum halero chu angai tho khatiang khan tuna hian kan project lian tam tak khumi vai reng te atanga 4 lane local tour phe khachu forest clearance kan lak thelo wang khan sarkar ma sahun zong khan che khapo che thelo bin om char charani tiswan delhi kan a minister Pu Nitin Gadkari ne meeting kan kowa la ya kan thuduna mithiam rolim min hual thuk maya forest how in kan ramani compensate kan mulo chong in lai thelo antia land owners how in kan ramani min pek lo chuan in che khat point check lo an ti boxia true entity ya compensate pek a thiang boxi lo wa kan buai ta ne ti ngai na kha om lo wa Pu Gadkari ne na khan min khongai la min pek sak ve mai ro ka tia a phal kha karing mi lo ma se hoi vol la apa ning kan peang ma se tlat ro state dagin non soi ve ngai tia ja under engani under complaint in kha min phal sakta ta chuan land owners ho kha crore sing chuang
pek tur min pe a forest ho kha crores za quality vel a dobolin min pe a ti chuan kan lai thei ta ni India rama om voi khat na ni pathian tran puina kan dong na sakhop khat yang ta kha ni awangin FCA chung cha kan in hial mak maya ruling shil fuihdan le opposition shil fuihdan in ang thailo zia mai lai kha tak kha neutral force dan zirmi ten ani na tak inon puan so khan mi puiten thudik kan thedone tuna FCRA kan boi puile meka hey Council of Judges IO le Mizoram kokran right to committee IO in anni padi le kein kan signa tuna hian home minister nena memorandum kan siama appointment kan deal meka tisuan kokran right to tenen hemi chungchang ki kan zuk soidon ni tuna ani ang chuan kan pass pui theilo kan pass pui theilo na san soi khirangai lo o kan soi le du chu nimina Council of Judges hovin CCM in press conference an kova ta chuan hemi du lo nen tin dan kong zo ni se ti le ngeng mon re la an soi ni chan chen bu pakhatin CCM ho chuan Mizoram sarkar la kan lung oi lo sarkar malak nan du khop lo ti zong khan an siak ta ni ti chuan he wo ti siang e heta kan bang la khan kan thu ho kan real tlang veka memorandum kan thelu don chau khala ni sia heti ko thran ho min be tak mai chu ka tia kama phone an GS kama phone karon phone don lai taksin min on phone ni te ni apoi kan ti khop maya ke ni press conference nei ngai lo kan nia san chin bo mi ho yan du hin an lo ziak mai thin lo ni hei ati dik na kan on sia ma nge ti ta ani reng sin press conference kan ko reng hian ziak sa toi te kan pe thina chu te ni lo pe kan nei lo sa du nen ziak ka chu te ang ka soi lo ti ngai le sia a boi tha khop kan in tia kan in shil fi ani heng te po hi tu na hian in India sarkar in a khel don me ka karen isu tak meu ani kan te po kha pawimawh ani tin witness atran chungchang ka soi do a Mizo te hi witness atran kan thre khop mai an Bible in heksu ngaihnawm te ve heksu tia oma hek ti hi interpret angai mi thil dik lo ti report hi hek ani lo Mizo tunga hek om zia chu anti sual ni mi lo ti sual anga va pu ka hek ani tuna hian central OMA te le OMA branch rang hobi sarkarina witness akan man tamber ten ni are tuala witness mui har tual mai ni achan chu mi vaking ni kha kan du talo ko ta va in lana witness ni ta kha kan thre ta misual diang dewa kan ngaya helama Bible hek suati khamole kan an ti thazena Bible zirtin na lo hei so bang suan misual hi chu Bible hian frem adwa misual lama tranglo turin min fuireng zok ni Australia chuan control room an siama 24/7 in a operator and phone number ka 0 nia til ti suala pia am siat kha anwa dial ta kha ani ready in lo oma ela hian drug and zuar ela hian an in chu mek ti ta kha anwa report anon tlan anon man ta ni kha information petu khan thup tlat alom man petani lom man pe zela mi zong ka police an ni ta mai lau ta thum mai ni a drugs ti chin ngai po khan an lo ngai deu chuan an thiam te tilai he ka poison don khan du ve le tho me khatiang khan an te effective khop mai chu tiang deu chuan in thu hret tu atran ni kan hret tu ne lova tu na hian if mi skal tlang te direct benefit transfer mang te in anti ADA hi an account na direct in kan thuna account nei lo kha witness an lo kal khan boi thlap te me ya so bang chuan account nei lo ho chu kan ti dan ngai kha ni peleng ko kan tia TADN don that lo phe chuan in witness ni kha an hre lur mai ni tiang chuan ya wangin misual
กัน society จังกันตีบ่เทนตัวเฮียน witness จันฮีกันเสียตัวอันนี้โลตีนด่านกันซิระกันซิรนิโลฮีมิโซอินด่านกันในเบตีฮีเสตลังโอเจียกโลด่านกันเนนี่ social sanction ทะเดวกันเนนี่มันลายมีอมทะดูโลซูอันตลางโซยาอันสีรนาอันเทนเทไปซูอันจิลหุมเฮียลันตัวที่เงี้ยอันที่ผู้มีน่าเฟลันที่ไม่นี่อันช่วยง่ายเลยขัดยังขานเสียกโลดานมังขานขัดยังขานเลยเทียนไฟทีนั่นเองจู่ๆการอัตบนานักันสอยดูจู่เฮ้ยอีกเหตุหลังอุกันสิรบ้าข้าเฮียนมิจฉาเฮียนโซเชียลสังคมจักตักกันเนี่ย NGO จักตักกันเนี่ยก็ครันกันเนี่ยรำดังอินาอันเนี่ยเราฮิกันเนี่ยนี่แห่งตัวเนี่ยเฮียนิน law ฮิกัน enforce ลานอังไงอะ drugs จงจ้างอันเยี่ยมกันวิสิตกันละเลวปาตโรเรลเตคาใช้ไม่ยากเฮ้ยตัวมาส่วนวิสิตัวเตอันนั้นนี่นนนี่ลมมันเข้ามาแล้วเราดูสองชั้นขันนี่ตบถ้าป้าฮิกันกว่าส่วนกันวิสิมาสับเรื่องนี้กันอุเฮียนนี่เงี้ยมากันอุปยป้าฮิรวนตลางอ่ะผู้เด่นคู่มาเนี่ยจงไล่ที่ส่วน nomination file เลยอีเตพร้อมเร็วเลยดูตลางดำโดยน่าอมไล่แต่เป็นวิสิเปลี่ยนทั้งโทนเตียงงานวิสิหลุนส่วนเนี่ยดูนักเขียนเด่นคู่มารอตั้งเตียอาเขียนแรงด้านไหลโดนนะรวนตลางอ่ะอินคิงอันออกมาสังวาลินนุลาประคัดข้ากังไงติดลัดไม่ยานุลาข้ามินง่ายเลยทีส่วน VCP นักขานอันไงตัวตานชุบไม่ยาขัดอย่างแรงขัดจู่ transparent นั่นเนี่ยบางขานพอนั่นไงขัดชัวเซลนี่โดนมาส่วนนี้แต่ส่วนนี้สังวาลเนี่ยนักขานคอยไล่อย่างเงี้ยไอ้เจ็ดอันเดียขี้ไล่เขียนคมมันกันพาที่นี่ส่วนอีหันละเทียงเอ็มเดียละเทียงเดียเก้าตะฟังไหมอะส่วนนี้เราหัวหาอันเร่งคมไหมอะสู่กับผู้สัมภาระผู้แดงคู่มาจวนตัวเราบุลคานีเราวัดเข่งหาไม่มาเลยอันที่ชินะนุลาคาเราลาอารมณ์เข่งลบระวังเราเวียวชินะที่นี่แต่ทางการจะเจียงตาข้าเตียงอาเจียงขานอันเข็มจวงโลอันเจ้าเริ่มจีอันเจ้าเริ่มเรื่องจวนนี้ไม่เชี่ยนเที่ยวโลสังติข้าอันสุดล่างก็เขาขอบล่างกันจุดเตียงนำจุกันนี่จุดวันจวนกันนำด่านเฮ้ยตัวนั้นไปจวนนี้กันlegalize ตัวเสียกินกันนี่ตัวจุดมีรู้ละจวนเสียโลด่านโซเชียลสังคมจักตักกันละนี่เรื่องนี้ขอบล่างกันนี่ผมเที่ยงถึงด่านยันเฮ้ย Human Rights Commission ตะกันหันเนี่ยกันเสียจุงกันนี่อัธยังโตกินกันดีเลยกันมีสิ่งสังติกันลาวันนี้ตัวเต็มอินที่ social activist เขาเขียนนี่รักกันที่เขาเต็มร้อนชันว่ากันขดล้างกันเท่นไฟตุ้มในยันนี่ดาลตัวอันตรังที่กันลาบานิมินข้างกันละลุดตาสามส่วนนี้เห็นกัน Human Rights Commission เตปอฮีa legal aspect ตรังเรื่องว่ากันที่กันติดส่วนนี้กัน society ตานะชัดกระริ่งเชี่ยละอย่างจู่อันนี้จู่วางแห่งอาเฮียนไงตัวนั้นทุยตักกันมันไงโอเล็กก็สวยทุยตัวเฟียวว่าอัตโตเบราจวนข้าเป็น student leader ข้านี่อินบาสเชียดเสียทุกข้าอาศัยบาสทาร์ประคัดกันเราเลยสักดอนเซวเนีย